Gde ste ljudi, pozdrav svima. Evo pričamo o jednoj vrlo važnoj temi, o dijabetesu, insulinskoj rezistenciji, koja je itekako povezana sa načinom ishrane i sa fizičkom aktivnošću. Ovo je jedna od velikih savremenih bolesti. Zašto savremenih bolesti? Zato što sve više i više ljudi oboljevaju upravo od dijabetesa, i to dijabetesa tip 2 i insulinske rezistencije, isto kao što se oboljeva, nažalost, u savremenom društvu od depresije, anksioznosti i tako dalje. Evo u ovom klipu pričamo da li je moguće se izlečiti od ovih bolesti, odnosno, tako da kažemo, vratiti naš organizam na fabrička podešavanja, ili je to ipak nemoguće. Da vidimo koja je razlika između dijabetesa tip 1, tip 2 i insulinske rezistencije i od čega je zapravo moguće se izlečiti. Vidite ovako, u sva tri ova slučajeva organizam nije u mogućnosti da reguliše šećer u krvi. Znači, ne možemo da regulišemo glukozu na pravilan način i kako treba, pa imamo ekscesivnog šećera u krvi. Imamo više šećera u krvi nego što treba. Nivo šećera u krvi je daleko veći od onoga što organizam, odnosno što se smatra normalno. Sad ovako, dijabetes tip 1, negde naučnici nisu još potpuno utvrdili, ali stoje na stanovištu da je to ipak nasleđena bolest, da je to neka familijarna bolest, znači nasledna je, zapisan negde u genetskom kodu, tako da kažemo, i ona se, nažalost, otkriva već negde u ranom detinjstvu. Za razliku od ovog dijabetesa tip 1, dijabetes tip 2 naučnici stoje na stanovištu da je čak 70 do 80% dijabetesa tip 2 uzrokovano upravo lošom ishranom i fizičkom neaktivnošću. Insulinska rezistencija takođe. S tim što razlike između dijabetesa tip 2 i insulinske rezistencije jeste to što insulinska rezistencija, poznata kao i preddijabetično stanje, možemo da vratimo, odnosno možemo da se izlečimo od toga, a od dijabetesa tip 2 ne možemo. Naravno, o svemu ovome treba da vi da se konsultujete sa vašim lekarom, da vidite i da ustanovite, ako bolujete od nečega, da se ustanovi koji je tačno tip, gde je problem, tako dalje, da li je nivo šećera u krvi visok i tako dalje, pa tek onda idemo na lečenje. Sad ćemo mi pričati malo više o insulinskoj rezistenciji, malo manje o dijabetesu tip 2, zato što insulinska rezistencija, kao što sam rekao, možemo da se izlečimo i jako veliku komponentu igra ishrana i fizička aktivnost. Nažalost, mi u ovom našem savremenom dobu imamo ekscesivnu konzumaciju šećera. Previše konzumiramo šećer i previše ga unosimo u naš organizam, pre svega ovaj brzi rafinisani šećer, brze ugljene hidrate. Pre svega mislim na zaslađena pića, koja su prepuna šećera, i na razne druge stvari, naravno slatkiše, sladolede, krofne i tako dalje. Sve ovo, ukoliko dodamo fizičku neaktivnost, mi gotovo uvek dobijamo insulinsku rezistenciju na kraju, pa ukoliko se ne leči, ide na dijabetes tip 2. Znači, ono što mi moramo prvo uraditi jeste da popravimo našu ishranu i da budemo fizički što aktivniji. Pod broj 1 izbacujemo šećer, brzi šećer. Imate u mom klipu kako se to radi, to je malo teško, pošto šećer poznato je da izaziva veliku zavisnost u organizmu, ali je potrebno apsolutno izbaciti brži šećer. Mi ne smemo da imamo nagle skokove šećera u krvi kada imamo insulinsku rezistenciju kao bolest koju smo ustanovili, Tako da šećer svedemo na nulu, sav brzi šećer koji nam je na raspolaganju prosto bacamo, nema više slatkih kafa, nema više krofnica, čokoladica, slatkiša, nema više slatkih pića, izuzetno važno. I druga stvar, polako uvodimo fizičku aktivnost u naš život. Vrlo značajna i velika veza je uočena između insulinske rezistencije i gojaznosti, pa i naravno u tom smislu i dijabetesa tip 2. Ipak morate znati da nisu svi gojazni ljudi
nemaju svi gojazni ljudi insulinsku rezistenciju, a i nisu svi apsolutno, koji imaju insulinsku rezistenciju, apsolutno i gojazni. Znači, imamo i ovako na izgled vitkih ljudi, mršavih onako negde u granicama normale, koji ipak boluju od insulinske rezistencije, samim tim što unose previše šećera, a nisu fizički aktivni. Znači, ukoliko ste gojazni i imate insulinsku rezistenciju, samim tim što ćete izbaciti svo slatko, sav šećer, krenuti da se bavite nekim sportom, znači nekim treniranjem, najvažnije, važno je da to bude neko ciljano, usmereno, plansko treniranje, ali može i neki sport. Samim tim vi ćete gubiti na kilaži i samim tim vi ćete se i lečiti. Znači, da ponovim, jako je važno izbaciti sav šećer, sav brzi šećer, brze ugljene hidrate i baciti se obavezno na neku fizičku aktivnost. A što se tiče fizičke aktivnosti, potrebno je da ona bude svakodnevna, apsolutno ne mora svaki dan biti vrlo intenzivna, ali imajte 2-3 dana nedeljno kada ta aktivnost postaje vrlo intenzivna. I onda preostalih 2-3 dana možete onako neku umerenu fizičku aktivnost da umete, ali da to ipak bude fizička aktivnost, da ne bude samo šetnjica. Šetnjica je isto vrlo značajna i dobra za organizam, ali da ne bude samo to. Znači, moramo se sada ozbiljno posvetiti našem organizmu i ozbiljno se posvetiti tome da se prosto izlečimo i da vratimo naš organizam onakav kakav je bio i ranije, a što se tiče ishrane, ona igra značajno i jako, jako veliku ulogu. Eto, to bi bilo to, ljudi. Znači, shvatili smo da dijabetes, nažalost, ne možemo vratiti, znači ne možemo se izlečiti od toga i, nažalost, doživotno moramo uzimati određene lekove, ali ga možemo kontrolisati i držati ga u normalnim granicama, normalno. Dok se insulinska rezistencija, ako mi je lekar to ustanovio, mi se možemo vratiti, znači možemo se izlečiti od toga i upravo je ovo način posvetiti se apsolutno ishrani i baciti se obavezno na neki trening. To je to, vidimo u sljedećem klipu, ćao, pozdrav!